everyone, good morning. Ngasi se kamai to evda khoi se hayeng Delhi da halani adu ke khoina morning da amtang beach da sanaru siana khoi se hawalaga lakpani ado ichanu pije tumna sum pu lakpi re mabu ado mafam se nong chugi bagi yamna ingtak tobo weather do maina oi yamna nungai khoina laiba beach si gi maming di Marjoda Beach haibi ado khoi dik jawre ado khoi dik chatlini mai mafam se jawra ni ichanu pise huji ok tum mikanama ado net jing di mafam je yamna clean oi ado as reality jing halaki jing mayam da sini reality asing bagi oirami ba phibam je amte jung jabra mayam se bebar je ungnya koi kan ngam ai ne sui kan ai na kya ba sarbu jamlap jakhinu baba Mana tu? Papa agak layu. Lupa ngam tu nak lagi deh. Ichanu pase hangoi chung tong na chung sana lai re so nda mapa ma chak na sana le mi jeng silau no kena nungai ba aiga mapa ko su kana angang macha tawna akhoi pi ngai da sana phak ta do angang ni kana loina sana na lai minera mi manunga em ni ko angang loina sana basi su sana Ah. Oh. Oh, itu bani kali kau dah. Jum halle ado chanu pi di phi hom do pi re khoi di chol laga sub chale pi go hom do dawai le pham laga ai chanu pi janu sida jang dia mathan to tumi na phama ga kaim cha gi ta ki jai je de de song dok laga ma akhoi ji jum jaw re ji akhoi gi swimming pool da mung hatang enjoy toraga dai di jum da muk changani 9:55 tare di pop up torasi aduga akhoi amuk thokadaba lei akhoi pung 10:30 dah muthok tu ni. Mana? Tahu nu baba no. Cali. Ada cara. Ada. Ada aku. Nana nang si tahu gada. Ah. Jum changaga khoi lujaba lore aduga papap lujanaga mai mama na bai jumda khoi thokle akhoi jore akhoi na lakpa mafam do sigani khoi lai se mapa gi friend ama phangna ba damano nirang hichanu pi la ame adu hichanu pi na chahi jang mayam thonga pora me khoi pi je bai na de lem ho ba ki je moi si je bangja thongba dei si sina kai nom paja mani hai ngerang chathok kare hipna ma kana thongna chathok na nasi sina nga kha thongba tina hawai thongba charaga koi si lunch ta chasalaga o chak athong ba su lei chak athong ba su lei re
là sum ôi hay là mẹ không dần nó mà là số chắc sẽ thua mẹ ăn bữa rồi chắc sẽ ra ra cái rồi thì bây giờ khôi một thua này coi bữa một hạt